tukandi nekyo so ebyo byentasobola kwerabira nga nkali ku GSS era nebaza ti GSS eri ku masomero aganteiminga kuba twasomanga bulungi era nze mukulu wa Bubakali nendakobera nti by then twasomera Islam oba Arabic masomero yali nga Islam I know very good at Bible knowledge. Era nze from senior 1 up to senior 4 ezira mwana yansinga ku stream yange nali ezira mwana yansinga ku muna ka test keba final paper ezira yansinga ku secho na achebaliza katonda ndi yali ambere kirabe oba yampe kirabe ekyo kyokumanya Bible bwogera ngena GSS yabuti kumulemba abatabana ogwo bali kusomera ku nibagalabo ni GSS gye mwasomerako ndawulo kyeri anasobola kola comparison eyo olw'ensonga nti pera ngo tutindi kiriyo aye nga kyensinza okuba okwekakasa nti omusabe oyo yali school dog yali bayo mutanga Mr. Kaluma era school dog school dog kubanga tu witch hunting nga kwisomera okukumira kandi tukola kintu soma comparison yenzizo okugoba nti ebiseera ebyo abasomesa baali n'omutima ogusomesa ngomusomesa tiba mutuma butume nti sawa ya kusomesa abe ngera iwe omwana ni wowe buzabuza ayo yagana omusomesa kalwe data yime mukibina abalinze yes nga abalinze kimulembe guno kusobola kulinda abaana bayingire male somesa already abali mukibina sekyo nkyebaliza by the ntindi kutinkola eriyo pinzo kusutanga kabiri eno nesinga kwere yes buti hapo maliriza ku SS wakola paka senior 6 anakola paka senior 4 kagana awo nakola senior 6 najikola privately anti pegana awo nalindize mu kyaleno Rafizani ye akole message ati perane ebyenfuna byalinga bikendeiremu bikenda atengeno lukweyongera emisomo woyongera nga nesende dinina yes so nakola senior 6 yange nakibita bulungi aye bad enough na missing with the 2 points of joining a university naba taken up by events na business yeah ebiseera ebyo amasomero kyagali gagamba ningotere ku GSS perano era GSS yali more powerful mu day schools aye nga agata yali kusoga college muiri baba ni Jinja college baba ni butiki era ngo omwana wo okobera omuntu nti nsomera abusoga college muiri buli muntu akutaka amazi okobera nti nsomera butiki ate anabo okobera Jinja college naga amasomero agali agamani wala mutuno mwali mwesomero kye yasini ebiseere boke twali kuni kisiki ya ifeno kisiki eno yali aye nga mperano ni bukonte secondary school aye nga abandi tupati ze primary ngisomere kaira ninga kusoma secondary kaira kwira kanje ku kanumbe idinda aye nga gona galiwo aye by then ngatiga soundinga aye ngeri yali ukabiri yali sounding was bukonte yali asomesa abantu bangi abandi bali babaire ku ba minister nga the late Mukisa yasomera kwawo ku konte iwe tuwazana ku mizano nti bakwemba bakulumuka oba mupiira empumiro nali omupiira mu mizano gikomya mu primary ali musambi wa mupiira empumiro nasambanga namba 12 kwanza katonda yali yampaire ekirabo nga nkubisa ebigere byombi right and left yes so era kayo ni kubye emizano kyendidukira n'olwaido nakyogere ku twasamba Mpumiro primary school nga tusamba ni Bulange primary school kwa Bulange neyayiga kutukyalira Mpumiro twaje ku begolo 12 era nze mwene n'ateba ku egolo 3 Muzeyi Haji Kasimu Muyinda yabede siringi 18 yabimpa esiringi 18 ngali dukwa wokusamba bulungi omupiira yes yali mafuta mingi era muzeyi waife tumwenyumirizamu n'omu ku bantu abamentinza obugaiga bwabwe kuba yalina amaka gali well established enankani wawe buyobuya oluko gw'Empumiro musekendo yitiwe ezira muzaji musekendo najja just nalinga numiro ino omupiira Alupiira gwe wasamba ngoto mu primary lwaki wabukomya ate nga SS yali yemigira ino mu mupiira era ne kyantula mu mupiira
kumalira ku SSC enjawo for training.